Урматтуу Бакыт Турканович, урматтуу бүгүнкү чоң майрамдын, аземдин коноктору. Бүгүн албетте менимче ушул чүй жергесиндеги тарыхый күндөрү бири деп эсептеймин. Себеби биздин мамлекет баштарынын чечими менен 2 жылдан бери даярдалып аткан индустриалдык соода логистикалык бордордун бүгүн ачылыш аземин биз күтүп атабыз. Бул проект абдан жакшы проект. Биздин Казакстан бордош мамлекетибиз менен соода саттык мамилебизди экономикалык мамилебизге биздин бюджетке киреше түшүү маселесин чечүүгө чоң салым кылат. Урматтуу Бакыт Турканович, кош келипсиз кыргыз жергесине. Ачуу азизimiz кут болсун. Казак кыргыз элинин соода саттык мамилелери, достук мамилеси дайыма күчөй берсин. Құрметті Арызбек Арызбекович, құрметті бүгінгі шараға қатысушылар, бұл екі мемлекет басшыларының келісімі бойынша, тапсырмалары бойынша бүгін біз үлкен осындай орталықты құрылысына іргетасын қалауға жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан баршаңызды осындай шарамен құттықтаймын. Бұл өте маңызды шара біз үшін. Я считаю, что это один из очень знаковых проектов между нашими странами. Құтты болсын барлықтарыңызға. Тек қана алға басып, баршаңызға аманшылық тілеймін. Если разрешите, уважаемые участники, теперь перейти к основной части сегодняшней встречи, непосредственно к церемонии закладки капсул.